Goedemiddag, brada en sista. Me baru met takurina ne fana ne patata obia gara konfo chima. Kaba profe. Brada en sista. We zeiden met constant voor en zeiden mino abba program tide toe. A konfo na wisani gaat vandaag nu door. Wegens wan dede, wan brada, wan mati, wan brada. San ko pasa libi munde san pasa. En bere wan echt wan brada san mga embe libi waka jaso ina kondre ja Amerikan pobede. Beta na New York, dimi beta na New York na brabis, dimi ko na kondre na brabis, chami waka so mi want to presi en ako pasa libi munde, like fam taki, munde bakan na abradis ne na Kenneth Riedewald. Respecti voor a familie, na me kondre la familie van hieruit ook. En nak mi wan shock chin so to because like van taking no mati maar like wan brada ube libi en ube de unatak wan PC wan thing maar asan nak mi wan PC en dido be fit chin so down maar mi de baga mi de maar we gaan respecti fa bradi si da mi wan tegu wan la mala taki di abradi si sa abe mga MBG komtak itu mga bradis bigi a program disi a kopo na bisani mga MBG a eerste ding mga bradis si be abi en ube abi wan tulisi wan ano tulisi wan erten ube abeng maar da be konsiki da ano be komoro tapa program mga bradis si bigi a program a kopo na bisani en dido fu a lasipa bradisi dan mi no aba program tide ako na bisana. En dankjewel brada aan sisa dape na a condolentie en me condela familie Jaso Riedewald van hieruit ook. Ja. Abon brada lespeki na sa kapasi me baru odi lespeki na grane aan sa kapasi. Odi.